So, ready na ka sa imong kwan? Ready na ka sa makeover? Yeah. Magwapa ka? Panahon na lang. Good morning mga ka-Jamz. For today's video, atong i-treat si partner, no? Di ta magsaba, ato siyang i-surprise. Sana all. Gusto na niya ni, dugay ra niya ni gusto nga may tabo nga kuan. Kanang panahon karon nang natagaan tag panahon na ato siyang matreat. So ang atong i-surprise sa iya, ato siyang ipariban or sa kabalo no know-how siya. Ato siyang ipariban dayon palitan na to og pants then etc. Sa atong mapalit sa iya. So naran si partner tanawa, excited ka siya. Let's go. So, ready na ka sa imong kwan? Ready na ka sa makeover? Yeah. Magwapa ka? Panahon na lang. Kasi may hukong sumbi. Ano siya? So, ato siyang i-treat. Karon magpagwapa daw siya. Dinis sa Yongko Beauty Salon. Tanaw na to. So, kasi magbayad? Ako? As you promise. Utangon niyo mo. Bayaran na ako. Pila ka din. Kung away na ta? Awayon ta kaon niya. La, excited ka siya. Ano siya? Before and after. Before mo na siya, before. Pag after na ni, maurag yapon sa before. Huh?
Yung apel. Nagwapa na ka? Sige, ingon. Babad siya. 15 minutes. 15 minutes. So, ibabad 15 minutes. Daghan ako po na. Ngayon tutuloy mo sa kung vitamins and stress mo. Saan sa'yo mong na-fit ka ro? Murag, nagwapa na ka? Wala pa nahuman. Huh? May nana ka. May nana ka ang nauni mo na sa gawas. Ha? Kaya ra? Kaya may nana? Eh, apel pa makeover wala. So guys, 15 minutes daw babad. Maligo na ka. 15 minutes siya babad. Yung buhok. Ha? Ah, maligo na yung karat to. Gawin mo na, sigo ka ka. Sigo ka na, pag... Ito, tanan ni mo labas niya ibabad. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Gas na. So, tukiin na. Wala kami nagkaon. So, napagyapon. Awan. Maglas na tingali na. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down
bayad kinugin. Isakit lagi na gawin dito yung tangan. O, tanong tayo ng bayad. O, tanong bakit? Ano? O, tanong bakit? Iyap na na. Approximately 10 hours later. So nahuman na gyud siya. Grabe ka dugay. Naglisod mo sila dani. Ito taonan. Grabe ka dugay. Sa oras na ni dani. Alas 7:45. So nahuman. 1:15 tutupod. Wait. Ay, yung bag. Oh. Papa, may maniod to. Aman ta lalo. Mana to gini? Kana to. Bisa ano? Ano sa kuwan? Drive thru. Oh, grab. Mahulog ka ta? Bisa nila. Hello. So mga ka-Jamz, ano nila gutom. Ay po sir, good afternoon. Gutom lang. Order namin. Smack dog. Nagutom ka, girl. Gutom? Ito na kasi. Sige lang, kaya nagwapa man. Di alata ang gutom. Di alata ang gutom. May lak mo naman, makasi ka. Gravy na dito. Hello, what's up mga ka-Jamz? So, abi niyo na umana akong try sa iya. Wala pa ito siyang palitan na panis. Ito na to siya panis. Diyan. So, papili na to siya. Sige, pumili ka. Pang girl dia. So, Thailand, yeah. stretchable na. Pwede siya magamit maguduglan. So, di ka ganag blow. Diyan. Skinny siya. Sige. Kanang tsada po. Hindi rin yung kupas doon. Wala ka nang kupas. Tsada yun ang kwan. Pero di naman magamit good. Talog sila magamit. May nang magamit ko siya. Sakto lagi kayo. Pero ang hawak mo karon dyan. Mabuto na. Uy. Ano? Sang hawak? Ay, sa puwasa. Gusto niya inana o dili na accurate. Tanawag yun ang yung sukod yun. O 29 day ka. 29 ba day ka? Sus, bisa stretchable yun.
So naana na siya sa fitting area. Fitting room. Nakapili na siya. So kulang na lang ang belt. So nara siya. Kapiling na ka? So belt na itong paliton. Sure na siya. Kaya na. Na, ipakuha na nito. Ibalik na nito. Huh? Yung kapilit. Ha? Yung kapilit. Sure diba? Ano to? Hindi na siya pero problema ko nila yung size. Kung tanas ha? Ma'am, waigid na. No? Waigid ni ma'am. Aba? Waigid ni ma'am. Ano siya kay velvet mo ba? Ah. Hindi na, pa-issue pa na. Ma'am, issue pa na ma'am. Sayang ito. Pantay na siya. Thank you. Wala pa yun din ako man guys. Magpalit ako na siya. So palitan na ito. Palitan belt. Talagsara na siya mga ayok. So punta na ta. Chut 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 chut. Tama. Ana sa mi alipit tanggal. Ay, yung sales lady dyan. Ha? Loy, sana yung mga karasunisan na ang ginabel? Mga tana ta. A few inches later. Nakapili. Ang belt eh. Pili na sa belt. Nay. Luis. Okay. Oh, kawit ah. Meanwhile, Mga kadam sa urot na mong oras. Ang mga adventure. Ano? Pauliin namin. Black Tower. Oh. So, pauli namin guys. Ay, kakapoy. Chandler. Kapoy ka? Salamat sa sponsor. Bayad to. Sponsoran ya, bayad. Pauli namin kapoy. Naroy. Naurot ang among adlaw sa walay pagduwa-duwa. Urot ang among mga kidos. Mga idok. Sada na yung hair. Ang hair ba? Inaana daw. Oh, pinagkalihok na istigtik na siya.